Kada vidiš likove u Mercedesu spremnije od Tita, a u stvari žive od kredita. Ne do Bog da ga neko nešto pita, odmah dolazi Mercedes, opasna kredit elita. Ljudi moji, auto, markirana roba i nakit ne mogu biti važniji od hrane, vode i srca. Dosta puta razmišljam kako bilo ako bilo drugčije, a mislim da i vi isto. Kad bude zadnje drvo odsječeno, kad bude zadnja rijeka otrovana, kad bude zadnja riba ulovljena i pojedena, možda tad shvatimo da ne možemo jesti novac.